clear tu le ngal khatu zong zong te in zawa in chiboi ka buk chewa du sakna sangber kalan bok chewani ole kan ria theu angin tukin jing kara zema bok tong trai mol thang kong koinal la omlai taka nula anjali ram ngai omile athian pa chu an chona bike mangin an che sual pal hlau maya truck nena anin to lai tak aloni boxi awangin nula anjali kumsom poriat mi daw torof jail rosanga thingsul thlia kho chu truck chuan chilin ka po chon lovin amuna hian aboral ngal ani kha he thidan chanchin lungchia thak takhi zoram pumin hringala poyeti in atur pui tak zeta khopo ahnim roi mai ani kha akal san tak achung le khatina tur jepo kan don pui phak lo hle ani ti hrechungin lalpan thlamuanin om puimol ro se tin he chanchin lungchia thlak takhi social activist ro pui Ruatfela Nu in ashiat vele arang theyang bera mal ngalin amalak dan ro pui tak mai chu kan ngai thadon ta ani tuna ilongai thlang u pos ka siam chia tin siamin ma alangal ti ka ria crack om wangin bitumen alkadra anlo le mai thina lo ni lo om lutuk CM chuan executive director NHIDCL nena rang taka CM thaturin na hrilani mi puite u yen puize lang u o nulano pang tak thi thuwa vai company kong CM diklo ani wangin PWD minister biak katuma phone alalawa CM in phone ala a ma kalanga lang ti in min sanga ka tra lai ka bang ta pu CM kan lo me tukin ni som panga thali sang ni som ni panga jingkara NHIDCL konglai NH0254 aizor tuipang zemabo forest check gate bull two wheeler somnga vel z an accident to na huna kong nalwang bukin motorcycle atenga anunga chuang nula kumsom ni mi vel athi ti minon shila ka thin urlu tuka kalumpu pupa ka khulok klok thei hialani thina thlenta ka wangin in thiam lo na in ka khata achan chu thani vel liam to khan mithanem ngai ten ka hena hetiang hian anon soi sela kapi helai kong hi a hu hlek chuan anal lutuka two wheeler somthum vel an tlutoa thina tok anom main malate tin keila pek chuan thil thalo apianga ma kalaman biglo ezon te kangai vea asiam tu vai kong lai company vel pa in siam thati ro atu shimin mizomi pa hian vai vel natlang po ka kopon ingam to lo kalo ti hlura solai vena cheng kan thian pa chu kan shila anin state project monitoring committee nena athena ma anla khardana angai poimo lemlo ninge in alang hei hi mo purtu ten rero se mi pa chu anemo PWD chu anemo state project monitoring committee emoten chile thrashi na thiang an nei vea mishing har san na to te poi an ti ve thina ni ngai chuan two wheeler pathumatlu khan paklai sapin helai kong siam dan hi adiklo ti an hreturani mishing himna te hi in ngai holam hlom lutuk ngai zel kham lungtla wanga thina thlengama phurtu tunge bang ro se NH0254 kong nalwanga thina thlengama phurtu chu PWD minister ani bang ro se nunathi chung te hena NHIDC lin zangna domna an pengei turani chu ani mai ole khati zong kha Ruatfela Nu thu post kan ngai thak thei chu ania a tha thoi le mai ti chuan comment section lam hi kan en le dona comment section a hian kan riat turatana poimo tak anron ziak thina chu kan ngai thale dona ni tlong te ang keri khian tlanchak wanga accident a in longai vekang ti a hlawom thren khat ngai dana chuan konga tha an tlanchak lawm an ti thin wangin ma se ke hi abul hnayami an tluk tamna om hi kania tun thleng hian lir thei somli chuang an tlutoa ka mu china po tam tak an ni akong kol em wangle anal wanga accident an itlang pui chu wangin helai kong hi a hlawom hle ti na ani aron ti ani a poimo khop mai hela hi an tlanchak wanga ni lem lowa kulai kong khu a hlawom em maya lir thei somli chuang che sual to na ania chu wang chuan tukin jinga khan mishing nun na duam tak chu kan chan phale ta nge ani kha David LMS sailo hian ramtana malak no tur chia
aveimi ram mangai wanga mi huat laulo nangma avek mai kan papek che hi I ha thin ngotang I hlutak zet dam rengang che thina thlengero apoi mange company kong siam hian kong ko engol lak le siama pioneer ho an tluklo monitoring committee hi an tran dewa an du tu yanga yani aron ti bokani zote aralte hian he kong siam achuat na lutuk wang hian ni sompanga april sangni somni panga thole ni tuk daruk mi somni panga vel khan zema bok berului forest segate bula thingsul thlia hospital area tanga aizo lampan bike mi pale meichia in pulpo kongnal wangin motor hnuaya tlenglu tin meichia anu chuang chu motorin achil zuya amuna aboral ngal zema bok berlui kong hi ruasu don chau a hu hian kongnal zola chhozong atlan po konga anvir pop zel accident po he kongnal wangin a thleng tam to khop mai tunei tu lomin arang theyang bira em fia siam thatanga ye ron tiani a thanem ngai na alom hle comment thatak tak omma se atop nan kan mang to mayanga roni chenrang hian post danga kalu comment to ang chiani til thendan hi an tluk na kol lai mai nilo zema bok lu ma engema chena tang khuan kong metal khu abel tlat maya a hu hlek chuan a hlawam lutuk arang theyang bira siamangai ni tia ole khati zong kha ania Ruatfela Nu hi a tholok thin hle maya tin mi puipo hian engemo hleka kan ma hroi turin kan duem em mai zel teng te hi Ruatfela Nu ro puizia tilang tu le pholang tu ania tin chu mai pi alama Ruatfela Nu ngei lo soyang khan Mizoram Chief Minister point asiat vele mala ngalani ti te kan lo sia Mizoram Chief Minister chunga po kan lom tak zet zeta Ruatfela Nu dam ringang che ole khati zong kha ni mai sila thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan hmu dan le ngai dan te milno Thailand sakzel tur chewin in khongai na kan ngen tak mewani e